Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Madeline adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti asawa ken may nga anak. Makunak anaragsak kami asa nga pamilya. Ngamjak ni namna maadumteng ti may sa apasamak iti biag mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Madeline dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello? Manang, agawid akin dun Sabado, tanalpasan ti kontrata. Ay na, magagaran ako na makakita kan kaading ko. Manu atawon asaan ta nagkitkita. Uray siyak, manang. Kat kumusta kan ngay? Ada ka din naamamom dita? Awan nga rod, manang. Panag ko na, kat gasat kun ti agbaak. Narigat ti agbaak ading ko. Asino nga iti mga sikaso kan ka inton bumaket ka? Awan mat nga rod ti magusto kadagiti agar-aram kanya. Ang mga nutay bak ng mati kayat mo. Saan, manang? An-anok nga iti kwartada, kat adamot kwarta. Wano, awan pa'y tinaamamom agwapo. Saan mat agwapo ti sapsapunak, manang? Tinapatag kanya, kat tay lalaki anapudno. Ni Noel, di karo ba tayo? Single pa'y laeng aging gaita. Aywan anya. Ang, Di mat crush mo ni Noel, edi college kayo? idi ngam ita, saanan. Sika talaga. Sige nga rod manang tadapay na patag nga asikasuak. Bye! Sige, bye! Anak, tulungan nak Dalusan ta di kwarto a pagturugan ni Auntie Scarlett. Ha? Kaano nga agawid ni Auntie, Mami? Inton Sabado kano. Nabayag ajak nakitkitan ni Auntie I-chat ko man kit di. Tagpagatangak iti chocolate kan baro a cellphone. Adamot tayo ta cellphone mo Kayat ko ti baro a cellphone, Mami. Ay na, nakababain anak ko. Ang mga no panunutan na akwarta na laang ti kayat tayo. May sapay, kabaalak mo ti gumatang iti cellphone mo? Saanan ang masapol nga aggapupay ijay Japan. Surprise! Ha? Sofia! Ay na, dakkel ka. Balasang kan. Wen, Auntie. Ay na, manang Madeline, at dagaya man balasang mo. Ay katuan si Kangay, kaano ka mo tamadaan iti anak? Ay na, jak pa'y amo manang. Ay, mabisbisin ako. Ada ka diin luto yo? Adda, nagluto ak iti adobo. Mangan tayo nga rutan. Ay na, nabayag asanak anak karaman iti adobo. Kasta ka di, Auntie? Nining. Scarlett? Manong Gabriel. Uy, dakkel ti nagbaliwa ma. Uray si ka, Manong. Ken, si Mixi ka Ni Manong Mat. Di nakangawan iti kasta, Manong. Ngamin, limok mo ga. Gusto daytan. Ala, umay kayo tamangan tayon. Amangan no, anya pa iti papananti saritaan nyo. Mami, adda ka di trabaho yu ita? Adda anak ko. Kita am dagiti rombang nga aramidam dito Ado ti lalabaan iti siledmi ka ni Daddy. Okay, Mami. Ilabak inton madamdama. Agyaman na. Ay, wan gayam. Ni Auntie Scarlett, nakaturog ka di pay? Wen, Mami. Lima ba sakit isiled na? Kat nakaturog pa'y laeng. O sige, saan ako nga agpakadakan kwa na? Ang mga no maistorbo ti turog na. Ibagam to laengan asimrag akon iti trabaho. Sure, Mami. Naimbaglaan nga tanasapa ka, Madeline. Apay ka di manen. Basit nga rin tinag-duty a servidora.
Katjak kabalan nga asikasuan amin. Sapay nagado ti customer ita. Wan nga rot. Da kayo ka diti servidora ita? Wan, sir. May sa oras ako na nagurura iti order ko. Maging ga ita, awampay. Pasensya kayo, sir. Ado amin tinaglangan nga empleyado ita. Ngam di kayo madanagan. Aramidan mi ti kabailan mi, tapno maiserve adagos ti order yun. Agyaman akno kasta, ma'am. At dapay ngamin dutik no madamdama. Isuad dito yung restaurant yu ti Mayak. Agyaman kami iti panakaawat yu, sir. Sige pakiserve tulatan di order ko. Uwan, sir. Ay na, imbaglaangan. Kunak no agungat manan, kaslatay customer itay. Agpukpuk kaw pay. Mami, apay nga ita kayo laang? Ay na, nagado amin ti customer iti restaurant, anak. Ni daddy mo ngay? Awan pay mat. Kasta ka di. Ama ano adupay ti pasaheros na. Siguro Aday tamat kaya man ni daddy. Ha? Ay. Oh, lakay, apay nga ita kayo laang. Napan ko sino ko ni Scarlett. Imawag kanya kita Iso na rabyanak. Ha? Scarlett, napnapanam ka di. Kuha mana. Iti sigod papanak. Ijay ka di bar? Saan mo adamagan manang? Sige, kaya't kung tiyagin na nang. Ay na, saan anasayati kas tangar aramidam, Scarlett? Agbalbaliw ka kuman. Manang, hindi na ko sermonan ko na. Ala, ingkangarod maturugan. Daddy, Auntie Scarlett, anya ter aramidan nyo? Ha? Kuha. Adda ngamin imo nag-alamok iti mata ni Antim. Iso, inikat ko. Daddy, sa anak kon nga ubing. Ha? Nakitak nga inagkam ni Auntie Scarlett. Apoy nga aramidan nyo, tikasta. Anak, apay, anya tumapaspasamak dito Mami, Bagbaga man dito anak mo, bakit? Tilay bagbaga na. Mami, nakitak nga inagkan ni Daddy ni Auntie Scarlett. Madeline, adda lamok nga imo nag-iti mata ni Scarlett. Kat pinuyutak di mata na. Matkayam, saan adakas dayjay, Sofia? Mami, mamati kayo kumakanyag. Mami, kitaan nyo da ito'y aresibo. Resibo tibag aginatang ni Daddy para ka ni Auntie Scarlett. Nakitak tibag nga inaramat ni Auntie. Anak, adda kanyak day tabag nga ibagbagam. Mami, rumar ka kadimanan? Wen anak, masapon nga ag-duty ak ita. Kwa? Apay, adda ka di kayat mo nga ibaga? Uray ulit-ulitak nga ibaga. Di nakmatladenggan, Mami. Anak, saan anasayati kasta nga ibagbagam? Mami, pudno ti ibagbagak. Pangaasim ko mata mamati ka kanyak. Ay na, anak ko. Ingkakit di agribyon. Ta-exam yo inton Lunes. Pasensya kan Madeline no nag-overtime ka manan ita. Awan anyaman na. Anya nga rod ngay, kat isumot ti pinilik at trabaho. Agyaman nak no maawatam. Sana bale, taagawid akon. Makainanaak matlaangan. Adda ka di mang sukon kang ka? Awan, aglugan naklaangan iti taxi. O sige, agan anad ka Wen, di ka kadi madanagan. Kabaelak ti bagi. Ne, dapat kaya man dito iti jeep nga iman maneho ti asawak. Ay, aglayo na kundi tabalay. Gabriel! Scarlett! Anya tiyang aramidan nyo? Agin inagak kayo dito sofa? Madeline, agpalawaga ka. Scarlett! Apay anaramid mo ti kastoy! Apay at ipay asawak!
Saan asyak ti pagsaludsodang manang Kaano pa'y alukluk-kundak, ha? nabayagan? Katap niya ibagakan ka. Masikuga. Kat ni Gabriel ti ama ti sikug ko. Awanan kayo itibain. Pumanaw kayo ditoy. Kat di kayo nagpapakita pa'y. Madeline, pangasim ko ma. Danggam ti palawag ko. Pumanaw kayon! Agyaman nak ta nag-duty ka. Inmay ni Sir Itay. Ha? Anya timbaga na? In-check na lang ti restaurant na. Kasta ka di. Anya ka di ti parikot mo. Apay asaan ka nag-duty di kalman. Ada na doktalak ng aramid ti asawa. Ha? Kabit na mo't gayam ti kabsat ko. Ni Scarlett ka di? Well, jak mo. Numapakawan ko pa ina. Ay na. Talagaan na sakit ti inaramid daken ka. Ngam panagkunak, rumbeng apakawanam. Tapno maksayan ti sakit amarikrik nam. Saan pa'y nga ita? Nabayagan aluklok kundak. Katidakas na, masikugan ni Scarlett. Anya? Unay matan dagita at tao? Di da matan asyan ken ka? Uy, mayat ti isam mo ita Katuan sana rumbang akanayon nakanaliday. Nasaya at matno kasta. Kat, anya ti damag mo maipapan iti asawam kan ti kabsat mo? Nagpas nga ka nun ni Scarlett. Kat aging ka ita, saan pa'y nagsubli ni Gabriel ijabalay? Mabain siguro. Taam mo na adakas ti inaramid na ken ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Wan gayam, nabayag asaan ko ang nakitkita ni Sofia. Busy iti panagadal na. Iso asaan mo tan nga imimay ditoy. Kat tunggal day off ko, rumor kami adwa. Nasaya at ti kasta. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak yo. Wan nga rod. Dakkel apagyamanak. Taada ni Sofia amang parparag sa kanyak. Wan, isuasaan mo abaybayan ti anak mo, Madeline. Ay wanam kit di anasayaat. Taintun udin na, isu ti mangitakderken ka. No anyaman tinaramidan ti amana, saan arumbeng amairaman iti sakit tinakem mo. Maawatak, kat agyamanak iti dayta na ibalakad mo kanyak, friend. Hello? Sofia, anak. Daddy? Apay ka di? Mabalin ka di makasaritak ni mami mo. Mabit lang Itad ko ti cellphone ka ni Mami. Mami, ni Daddy. Hello, Madeline, aday bagam? sabay ko mata mapakawan na. Pagbabawyak, dagit na aramid ko. Napakawan kan Gabriel. Kat sapay la kuma, tanaragsak kayon ka ni Scarlett. Padakkelan nyo kumaana saya at ti anak yo. Mabalin ka di sa rong karandak dito ospital. Ha? Apay nga da ka dita? Nabayagan, naka-confine ak ditoy. At nagholon cancer ko. Ha? Kat panagrik-nak. Saan ako nagbayag? Isu akit dawag. Nga umaydak ko kitaan. Sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Anya? Agyamanak, tanakaumay kayo. Sofia, Madeline. Adawit may aprutas. Mangan ka. Para kan kadayta, Gabriel. Agyamanak, Madeline. Daddy, apay akas ta ti langayo.
Adda colon cancer ko, anak. Anya? Sofia. Anak ko. Madeline. Pag-awanan dak ko, ma. Nabayagan anapakawan kayo, Daddy. Agyaman anak. Kat adda ko makidawag kada kayo. Anya dayjay, Gabriel. Mabalin ka di. Nga alahin niyo ti anak mi kini Scarlett. Ha? Apay, napanan ni Scarlett. Simurot iti sabali a lalaki. Kadyak amo no ayan na ita. Anya? Panghasim ko, Madeline. Aywanam ko na imbag ni Ismael nga anak ko. Kalpasan ti may saabulan, pimusay ni Gabriel, Mr. Lonely. Napakawan ko ti asawa, kat pinadakkel ko ti anak da kini Scarlett. Imbilang ko kaspudno nga anak ko. Nagikatak nga rod iti trabaho, kat nagipatakderak iti bukod ko a negosyo, tapno maasikasok ni Ismael. Talo atawan ang tinapalabas sipud pimusan ni Gabriel. Nga maging gaita, sana pulos ang nagpakpakita ni Scarlett. Alakastan, to'y pagayam mo, Madeline. Pagayam Madeline, agyaman na kitida ito'y apakasaritaam. Nasaya at kaatao, gapo ta impateg mo ni Ismael. Nga uray, anak ti asawam, iti pananggulib na ken ka. Ala, padakkelem ni Ismael iti nasaya at asursuro. Tainton dumakkel, subadan nan tumet, ti panangipateg mo ken kuana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Madeline, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Letty Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.